convert to percentage. So sayo na ni number 1 oh. Number 1 is 1/5 equals to percentage, just multiply 1/5 times 100%, or equivalent to 1/5 is 0.20 times 100% equals to 20%. So sayon ra mo ray multiply 100 or kung fraction ihatag 1/5, convert that one to decimal point times 100. So ano magawa? So number 2, number 2, 0.25 convert to percentage, multiply dahil mo 100 kaya decimal point naman, multiply 100. So 0.25 times, always multiply 100% kay percent na gipangayo. Yung percent 100% kaya kalingaw. So this one is 25%. So number 3. So number 3 is 10/25. Kay decimal man na siya, fraction, i-convert to decimal. Equals to 0 or 0.25 times 100%. At 10/25 is equals to 0.40. 0.40 times 100%. So ang mugawas ana is 40%. So sayon ra, tanawa na sa pag-multiply. I-multiply kalingaw nimo, so i-convert nimo to fractional form. Mag-fraction na, fractional form, convert ang fractional form into decimal. Kung decimal na daan, ayaw na i-convert. Decimal point times 100%. So tanawa 150 mong decimal. Ang kala decimal din na lang, kay decimal daan kini gihimong decimal times 100% tanan. So mo na mugawas. So napapiwas ako. Number 4, 2.275. Pag mo percent na, multiply na 100 nimo kay di naman fraction. So 2.275 times 100% equals to 227.5%. So number 5. Kining number 5 ngini to compute mo na kay given naman, given siya oh. Integer grain times 1/300. I-convert na nimo to milligram. So tanawa ang unit at 65 milligram ang ibabaw, tungod kay mo may gipangita all over grain mo may conversion factor niya. So ang unit nimo kansilo ng grain kansilo nimo, ang mugawas is mo na siya mugawas ng milligram ang unit, 66 milligram. So ani ra ang pag-compute, dali ra siya kayo. So ang uban na dali, nga mao ra procedure, balik-balik siya. So di kayo na lisod.